تماشاوانê xanî TV dema we xweş bi hêvîdîkim rewşa we baş bi. Di vê xelekê hin mijarên nû hene. Ez dixwazim bi we re parve bikim û hinek guftugû û rexne bikim. Qehwa we edim qey niha hazir e. Ji bo ku em qehwa xwe jî vexwin, mijarê xwe jî binirxînin. بیرانین آوا تکوشنامه دا رونایی بده. Valen kuyru de qada da deme heri zor da şer dikin. Yani gökinin inliyor sabahın ışıklarıyla gökinin. Hujizanın kedeke piroz davya kedeke piroz emakne ve roje. Serida bi serokê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan War ew ware lêbuhar ne ew buhar e. Me besta mij vê gotina kevnare ava û kala ku ez behsa apoçiya bikim. Berê dema ku bîranînên PKK çê dibûn salvegera damezrandina PKK yan jî bîranîna pazê tebaxê PKK dikarîbû bi hezara bi 10,000 li bajarên Ewropa bîne cem hev û xwepêşandana van salvegerê hanî pîroz bike û bibîrbîne û hinek rêklam û propagandaya rêxistinê a ku em hemû nazikin çawa ye bike. Lê niha wekî we divê nûçeya hanê dîdît ajansa PKK, rêxistina PKK û Mazlûm Amed û Seydî Firat û Amed Dicle û Ferda Çetîn û Fuad Kaf û Gunel Tepe ev hemû tev ev ê ku di rêxistina Ewropa û hinek din jî Adem Uzun û keneke û teneke û tev Zibêr û Remzî hemû xwe dicivînin li ser hev nikarin û nîvê bi riba salên berê Kurda yan jî alîgirê xwe bînin cem hev û wekî berê salvegerê xwe ê rêxistinî ê partîtî dîsa pîroz bikin. We dît 15-20 kes li vê derê, 5-6 kes li vê derê, 100 kes li vê derê û bi vî rengê hanê ku qaş û hîna em hene rêxistin hene. Rêxistin heye pere jî pir tê xerc kirin, masref jî pir tê xerc kirin, lê wekî berê gel millet nema heta ê kutleya PKK nema bi PKK nema guhdê di van meselê hanê. Apoçî û kadroyên PKK li Ewropa digerin ser çava heval av kampanya pere bi bêdilê xwe jî didin. Bêdilê xwe ne wekî berê yenî. Lê hema tenê ji dixwazim wan ser çavê xwe wilo biqewitînin û wan siktir bikin yenî hûn pera dixwazin ji we pere yenî herin. Van derew merevê hanê û serxwebûn û azadî û şerê rizgariya netewî û tevgera rizgariya netewî ev heta kutleya PKK jî nema pê tê xapandin. Derdixînin mijara dikin mijar dikin rojev û ev bîranînê ku PKK bi bîr tîne û PKK li dijî wê ye. Mînak ez bêjim ew ê behsa
14 تموز و روژین مرنه کد زندان آمده ده چی بو گله کسین کش زندان آمده درکتن و دوان روژین دهان ده تبلی وان بون تبلی او گروین برچی بونه گروین روژین مرنه تبلی وی بون نمرن پککوان کشت بروژین وکی خیری و کمال و کمال پیر خیری درمش ایکو در گروین روژیا برچیبونه تحشته و دواده جیانا خوش دستان شهید کتن اف کسی نهان اندامین پککی کادرین پککی دناو دبون درکتن پککوان تصفیه کرد میناک بدهانم دولت ترک وان نکشت ده هندری زندانه ده پککی وکشت اورهان آیدن هر کس وی ناز که پککی وی ناز که چوا پککی وی تصفیه کرد که اورهان آیدن جی کادرو کی پیشنگی ده هندری زندانه ترکیه ده بو اف وکی استثمارا کو ارزان جوان بیرانی نهاند کو پککی دیجی وی دیجی دا او خورتین کو جیانا خوش دستان جبو سرخبون و آزادیا کردستانه پکک نها نتوا دموکراتیک کومارا دموکراتیک و کاف چیروک میروکی هانه و آپو پر به اصرار دکی لگوری آگاهی انگدین اف درو مروی کو آپو دبن تجریدی دیو و ناهلین کس هر جمعی بس ایدی باور بکن يعني حتى كتلة بكيجي ايدي باور ناكش بركو دبني ماسه تشرتين يعني كونتاكتي ابو جدربا تجاري قطنا بي وقطنا بيجي ابو لو خو غيد عندي دبيش از نما الباطا خو يعني بوان رودني ونبي باريزار رودني داخو زاويه وشرط كريان وني تشيروكي خو بالشامي وني الهبين لغوري برجوانديان دولتات ترك يعني دنگه مدتشي مظلوم عبدي ودتشي فوزا يوسف وآلدار يعني هي يعني اخوالي سرنو وين دزانن كو آبو وش زود فروتي وآبو نها لقنديلي دبي لسترين دم چيروكي خب شامير چاره سر بكن لغوري روش وبرجواندين دولتا تركي ضغط چوساندن لسر افشار و چی بيجم يعني آپول همبري قنديل جي خودي هلوستكي يعني دخوازه قنديل جبر جواندين ايراني جو كنترولا ايراني دور بكفتي كيف بن كنترولا PKK سدي سد آپو في دخوازه ابناكو كيه هان هنه ما بس تامش مسألة في شيروكا في الدروين بازدي طباخي وفي شكا يكمين لهمبري دجمن وهفال عقيد ونظام هفال عقيد حتى روجا ايرو افينكو دقوفند وديلانا درتين شخور سيران الدنيا لأوروبا خوشوي در كيفن آلي خوشي راجن سيرانا خوشي بكن شرابا خوشي بخن كيفو عشقا خوي وأبينا خوشي بكن وداوي بيجن جيان بسروكاتي نابو زي فان دروي يعني مديه وامجيان وما ام ناس ذكن يعني ام جناب فان ليسكي هاني مخو خلاص كرو هم دركتن چش پازه طباخي ماي تشتك جي نماي تشتك جي نماي آرمانجا پازه طباخي كردستان سربخو آزاد PKK نهاد بيجي تشتكي چروك تشتكي نباشه تشتكي كفنه پرست وشونده ماي مدل هری باش کمار دموکراتیک و نتوا دموکراتیک و اف دروی هانه چش پازه طباخی ما یعنی ایکو چیروکا پازه طباخی جی معصوم قرقماس دوسیاوی حتی روجا ایرو وکریه که فی شک جداوی دلیکتیه يعني في شك PKK نه في شك دولة ترك خلقي هاني وكي كري PKK جوار بيج بسكنن بمشن بخون رابن نوكي بريلي هنا معنا افكاريه هان هنا هي يعني PKK ويش آخره كي بيبقى آخره نتوا ديمقراطيك أثر شعبها والأمي هرن آخره نتوا ديمقراطيك في منطقي هاني وجو خزياش مالا خدير شوان أو شوان باناجي شوان جي يعني شوان وكريوي وتعجيوي
حمود شتیوی جه خزمتا دولتا ترکتی چیش بازه تباخی مایی جغیری وان چیروک میروکی هانه استرانا و يجمر لقوفان دال دار خنو تليلي وورن جفينا رونين وال اخافتنين بالدرو اي رخصنا بكي قدار بكر وكيدن اگر تشتكي ما بيجن كاچش بازي طباخي ماي هنا كاس بيجن والله ناد نوا بكي ده ولات باريس مان اري بري مدنا بكي ده ولات باريس مان بس بيحلوستن اتشبكم جوي ولات باريسي بيحلوست اتشبكم جوي ولات باريسي بيچاره اتشبكم جوي ولات باريسي كو حتى رجا ايلو تي خاپاندن مرا جارك دو ده ما مرجيانا خو كشت خاپاندن ده بقدين نابه سالك دو ده 20 نابه افچلو 5 سالا ده ناوا رفين بارتيا خاپاندن و ورين كردستاني كناوي خو كري PKK كناوي وين PKK يعني کار دبیجه پرنسی روشان ها دبیجه کو تشتکی جی پارتیا PKK نمایی ویجاوی چیش په پازه تباخه ماب دش خور گوون داخل بکن خمناک اون جی هما به بونه یهانه به حجت و بهانه یهانه خور تو کاش خور درد کبن و تلیلی دکن و شهيده وبحث على شيء استثمار على الشهيده ومالبات الشهيده افليس كا PKK يعني PKK باش دزانه مالبات شهيده لهمبري مالبات شهيده بكاربين باش تبيرام يعني ازميناك كي بينم لحسكه مالا احمد خليل هبو د شهيد وان هبو سي 4000 كيوان د نوا PKK دبون ميديا كادرا PKK بو لفيدري لمد تي في ميديا تي في د كارد كر انا درش PKK بردايه هوزان لزانکویا شامد ناف خواندوان زانینگه کار دکر جیاب و نزانم کی او يعني مال بتوایی دناوا لفو تفگرا PKK دارشین دناوا PKK ده 5-6 کس جوی مالباته دناو دبون دو قناغ کی ده مالبات شهیده ای باجاری حسکی لهمبری مالباتك شهيدة كمالا أحمد خليل لهمبري وام كارد آني أنا مبريجي بحثا في مجارة هاني كريه از آبوچي بوم ومتجاري تيكليا خب في مالباتا هاني قطنت كريانيش آلية تليفون جالية سردان دماكو ما مستا أحمد خليل نخوش كد دماكو ناكو كيدنا برا دارشين ربيع وعمر أوسيد تشيبو تم از خودی پیوندی و تیکیلی ای کردواری ای انسانی متیکیلی قط نکرد نه حمو دیسا وگریان دیسا بونه بو آبوچی دارشین جبیر کرد احمد خلیل جبیر کرد تشتیکو PKK آنی سریوان میدیا جبیر کرد تشتیکو آپو آنی سریوی آپو بتایبت آنی سریوی و جبیر کرد و تشتیکو PKK آنی سریوی و سری مالباتاوی خمناکه انسان دما دچ دکانه کی جلی لگوری خو لگوری پری خو و لگوری کوالیتیتا یعنی هر کس و تشتی لایقی خو دبینه لخوادک لگوری تمنی خو لگوری آستا اکونومیا خو او شیش خورولو مناسب دبینن یعنی کو PKK يعني چبين السريوان برا بين السريوان لجارك يدن دبي غازن جو PKK نك جارك يتني برا غازن كنو حمو مالبات الشهيدة ولو هنا بدها مالبات الشهيدة هنا PKK وان ايشاني وان بيس كريه ما مالبات امانه مالبات الشهيدة بو آبي من الشهيد بو دما بيركام وفات كر دما او بيركام يعني نانو آواوی کتی زکی بالسدا كادروين PKK جبر برسيار جا أصلا بلند وحتى كادروين نورمال دما وفات كر كسك جريخستنا PKK نسر ساغي شاند نه تليفون كرن هنا كوارن ما هنا دوستي مني باري تليفون كرن والله سري وصاغ ونظام جي ده
sola pîrka ji eweş û ji layê ewêjî welat parêztir. Diya şehîdekî bû, diya şoreşgerekî bû, jiyana xwe ji dest da kesek. Pozê kesekî ji rêxistina PKK'yê neşewitî ku di mala vê jina Kurd re derbas bûn, bi nan û av, bi razan, bi qedr û bi qîmet bûn, kesek wilo ev hest nehatwî ku bêje wela rehma Xwedê lê be, diya şehîdekî bû. Hûn behsa şehîda dikin, hûn behsa nirxên civakî û nirxên netewî dikin. Diherin ji xwe di govenda xapandinê de, dîlana xapandinê a XPK û PKK de berdewam bikin û tilîlî û halê li pêş me qonaqê wisa xeternak hene. Em wekî tevger. Em ê li hember vê tekoşîn bikin, şer bikin. Ji bo di rojhilata navîn da Kurdistaneke azad ser bi xwe çê bibe. Em ê şer geç bikin. Ev şerra şerre rûmetê ye, şerre welatparêzî ye, şerre şeref e, şerre namûsê ye. Em ê vî şerrî bilind bikin. Em li hember nokeran, li hember dagirkeriyê gav paş da navêjin. Her diçe em hîn xurt bikin. Lê dibe ku gelê me yî welatparêz li hember meyaran başerî pîroz da dibe ew piştevaniya me bikin. Em bangetevayî welatparêzê Kurd dikin. Partî, sazî, şexsiyat dibe ki biheqetê bibînin piştevaniyê gerîlaya azadiya Kurdistan bikin. Qûnaxên xeternak li pêşiya Birêz Murad Qereîlanê û daxuyanî û zorê dayî gewriya xwe, zorê dayî qirka xwe wilo dîsa zirt û fortê Qereîlanê ku em hemû naz dikin. Xem nakin me re ji xwe lê bine wekî şanowekî me re li temaşe bike. Em hînî wî bûne yenî. Em hînî çîrokê Murad Qereîlan û gevxwarin û çavsorkirin û tehdîdê wî em hîn bûne. Îja çi dibêje? Dibêje ev şerêhanê şerê serxwebûn û azadiyê ji bo Kurdistanekî serbixwe û azad çê bibe, em ê vî şerêhan bikin. Vîdyoyên berê ku me behs kirî ku dema Murad Qereîlan di filmekî dokumenterî dibêje dema Kurdistana serbixwe û azad çû em nema wê dixwazin. Ew jî û Bahûz Erdal jî. Berî çend sala me ew vîdyo daxistîna li ser kanala min a YouTubeê heye. Lê xem nake yanî bere ji xwe çi ji xwe dibêje bere bêje şerê serxwebûn û azadiyê wê Kurdistanê dîsa ê vegere çîroka berê benîştê berê. Berê me bawer dikir û me teceriband. Birêz Qereîlan partiya te rêxistina te me van gotinê han 20 sal me jê têr xwar. Em jê têr bûn ji van dere û vir rêhanê û van xapandinê hanê. Em niha ev 20 sal 24 sal hûn ji me re û ji kutleya xwe re û ji raya giştî re dibêjin. Komara demokratîk neteweya demokratîk. û niha tişnişkî vê wilo di zîvirî de dibêje Kurdistana serbixwe û azad. Ê ku bi te tê xapandin bere vê xapandin. Wey midî ji xewa xapandinê a şêrîn şiyar nebe. Tê de bimîne. Ê ku bi te tê xapandin xem nak. Ti kî dixapîne? Bixapîn. Baş e tu çima bang li gelê Kurd dikî û rabin piştgiriya vê xapandina hanê bikin. Careke din weke berê gelê Kurd werin şerê namûsê û şerê şerefê û şerê nizanim û tilîlî û şabaş û ana stran miran û ev hinermendê te yê Ewropa diyar miyar û ew navê wî çi ye? Xêrên xemgîn derke bêje cenge cengagel ew jî li vê derê li Ewropa cenge bike û zarokê xelkê bişîne kuştinê bişîne dîno derke bêje lê yadê ez gerîla me û serêvan çiya me
و زاروکی خو بشینه یونیورسیتی و زاروکی خلکی بشینه کشتنو برنه او هنرمندی تاش خوش يعني جو خو فدي وشرم نماي يعني لجمال يعني توان ولو پرورده کریه جبر که شرم و فدی لجم و نماي الجم وكر رخصتن نماي يعني تيرا خدره وابكن وكستنا ور حساب جو بخوازه خمناك جو هي وجوار بمينه ونشي بكل وجوار بمينه ونشي بيجين وجوار بمينه وكسبر سبيوان ندنا اف زمان شو اف دم شو او دوران شو دوراكو حموك سري خو جوار بهجين وحموك دبي خو جوار بقره شو نما از بخوا از بي شريهاني از لدجم نه شری سرخبون و آزادیه نه شرکی لسر دروا ور آوا کرن نه شرفی نه شری رومت و شرفی جبر کو بنگه هاوی نراسته بنگه هاوی ایدئولوژیا وی شریحان نراسته دخوازه چاره سریع دموکراتیک و پارلمانتری تهنه و بلدیه دسته دی حلب جارتن هی تحوال خودشین کادروی خیر خصنی جیدشین کادروی تا اندام تا ریخستنی نه تنی آلیگر کادروی ریخستنی جی تدشین هندری پارلمانتوی تبرجی فاطمه کورتلان و صباحت تنجلشان انا هنگ دنجی کادروی رسمی کادروی پککی دناوا پارلمانتو و دناوا بلدیات و حمودش باشه اف شریحانش بود چه شکو شرف و ناموس و رومته شرف کو بهانه دادی داگر کرین کردستانی شری کو کردستانه کی آزاد کردستان باشور خرادک جیان اوی جحریدک اولکاری و آرامی اوی دخناوا مترسیان ده اف چه شرف و رومته کتبانگ دکه کاورن آرمان جامعه سرکه اوه آرمان جامعه کردستان سربخو و آزاده و شر رومته و ریخستن و پارتی و کسایتی و روشنبیر ورن پشتگیریات بکن دما تدچو بمیتیر و رودنه تشیورا گلی کردکه تنرینا پارتی آدستینه تتکریا بشامیر داتینه به ایران ارداتینه به میتیر داتینه تج پارتی و ریخستن کردار دبیجه واسوی تشتیحانه دکه کنکه و تنکه تا تشیورا وان دکه که ام بریم الاشتیه و دیالوگ و مذاکره هوا لبروکسل و لأوسلو ام دناوا هفدیتنا دنه تشیورا گلی کرد که دمات کبناوا تیکریم بیرگی باشه اگر گلی کرد جمت تنبه دمات دچب دجمنار خودی پیوندی و تیکری تداتینه دما شراده چما دخواست گلی کرد به ایزنگیتا که چه رومت دوی مثلا هانه دهی چه شرف دوی مثلا هانه دهی حالا یعنی یکی آپوچی که ولو بعقل وره یعنی برسوا بده برسوا وان برسی هانه بده که بی شری هانه چواره دولتا ترکا داگر کر دولتا ترکا داگر کری چما دولتا ترکا داگر کر وند پارلمانتوی آویدنه وند بلدیه آویدنه وند چن سر شرف و کرامتا خصون دخون دولتا ترکا داگر کر آپو چما وید پاریزه چما کمالیزم د پارزه چما دولت ترک اداگر کر د قوناغه د امزراندنې سرو کې وای نه وید پارزه اگر دولت ترک اداگر کر دولت ترک اداگر کر چما اپود بج لشکری ورد بج شهید ولې برینا خو اجرایی کې وان د خوازه ونی عسکری ترکا بو جنو اپولې برینا خو خوازه داویه ون بج شرف و ناموس و شرف کرامت و شرف کردستان سر بخو آزاد باشه یعنی حیاوی درجه درو حیاوی درجه ناکوکی یا تیمار خانه جوار لازم بناموس به شرف تیمار خانه همو برپرسین پککی و آلیگری پککی لازمش برکو یعنی اف جوت استاندارتیه هانه و اف درودیه هانه حیا داوی ولو نابه حیا داوی ولو نابه و دو بورده به لو ماز بجم کو پسیکولوژی دکتر پسیکولوژی جوار لازم و تیمار خانه جوار لازم بدبل کی اون پچکی لهش خو ورن از بخوا لدجی وی شری هانه شری و لسوری از لدجم لترکی از لدجم لکردستانی از لدجم و از دجی رژیم ترک آداگر کرم و از لدجی رژیم سوری مه و از لدجی رژیم خمینی مه و خامنه ای کون حوالی وانن آنا در کف یکیش مر بیش
ها تو اول میچه تو پراش دولت داتر کدستینی قادپه یخاند واندر و مروی هانه مراد کara ایلان برز مراد کara ایلان بس ایدی بسش واندر و هانه بس باش از بیلم که حالا براستی آرمان جاته یا سرکه کردستانه که سر بخو آزادن در روجلات ناوینده از نما برسواده دن از بیلم مراد کara ایلان برسوا مراد کara ایلان فرمو Hevgelin demokrasi sosyalisti Türkiye. Ev dixwazin biratiya gelal çekin. Yekîtiya Türkiye çekin. Le Türkiye demokratik azad aba bikin. Baya Armanca esasiye. ودي تشوا بسني تشبي تركادد وتركيا كديمقراطيك وارمانجا اساسي ارمانجا واني اساسي تركيا كديمقراطيك مراد كرا ايلان برسوا مراد كرا ايلان دا قضيه شو كاجا مش كيجان يكي باور بكن ابي كنت بيجي شري سرخبون وازاديه وشري رومته وابي كنت بيجي ارمانجا ما اساسي تركيا كديمقراطيك دور نجا صافي بك كشخورة نبجي ولا زعتم أوروبا هزا معايا مالباتا من سيشار براي معنا وز بقواتم از كسكي بسپورم وقواتك معايا تكس نكاري نزيكي ميتشتكي وصارينا بارتيا ما وقتي خواست جو دولت حميد بشتي بن وي كسي درخي ويني حساب شيخ بخازي راست يعني بارتي اما بلا تكاش خور وصا نبيجي ازيكم ويجمرميني وبارتي بيناسي وبارتي قوتا ونينا نكارم ببيني تشتكي وصانينا بارتي اما لحميدة فري اوروبا تجي لحميدة فري يعني بو فازي كاري خو بجهنوا بلا حسكي بوليسي المانيا حميد بشتايبن والله حتى الدولار خو بكي ديوار بخي بوليس وغوفرنك وسيكوريتي ديسي حوالي يبقرن يعني روجا كي يبقرن ولا بيل سري ويكجي يجاجبوني بلا تكاس نادر كبل فيديو يوصى قوتا اخو بدنا اخو لا شيخ الشاني ما ندي اجبرقو راستيجي الهمبري دولتك وكا ناتو تفقر ازاديه 50 سال شرط كي تسليم نبوه والهمبري تكنولوجيا هاري بشكتي البر خدايا فيت هفقري لهمبري تانگو توپه دشمن بر خدايا يعني كسكي گولفدر بيرزيكي بكي ادبيجم 24 ساعه كارو خو بگينه دا اجاجبوني وي ازيفيت كم حمي جواني ماي كورد حمي جيني ماي كورد راستي بيرزيا نكن لخوفا گرن هیچ گوندکن نراسته حوالم به رنگی کودواری چه نبه کودواری چلو چت به گرکت به زمان خوبا به نتوا خوبا به آلا خوبا تگریدای به توی بپارزی و تو اشتهات خواستن تبکی تنگی کاری بیش از کردم لی کردکی گو 24 ساعتا دپای جانا خوا شخصی ده به دپای کیفا خوا ده به و 24 ساعتا بره دکه به سروا وشانه برزی بکی بیش از کردم از مالباتی شهید اما تکسوی خلاص نکه یعنی مالباتی براستی ریخستنا خاپوچی لسر سوشل میدیا ولو اکتیف لیکسن لهمبری وی ریخستنا هانه لسر سوشل میدیا اوجی اکتیفن ایکو رخنه دکن کی چید بیجی برای بیجی چیراد بیجه دجوناد بیجه جه آپور جه قره ایران ره جه جمعار جه چه بیجه شهید نتیده لی وکی دن جه سرکرده یا پکه کی چید بیجه برای بیجه شو آپو چی جی اب مالن دماکو کرد برسوا وان بدن بعینی فرهنگ وان گوتنی وان چیرو گوت چتی کد بیجن دجونی کد بیجن خمناك يعني هنا كان يقولوا بعاقل وبزانستي شي رخنا دكن هنا كان يقولوا جواكي ونورمال وتشتي جعداشي بيجن برا بيجن حق كريه فكك كو
که خلق سر چه آستی بوی رخنه بک آستا گوتنین جعده بجی آستا گوتنین انیورسیتی بو صالون و جبات و تشتنولو بتكوز لهب هاتيشي سر حمو آستا سر حمو راديا اجاش خور في زرتوكي هاني كد بيجي بارتيا ما لحمو اوروبايا و امي بارتيا وي خو جيني وي حساب جي بخواصي وكسك وينا باريزي ودولة اوروبا برا كسك شخورا نبيجا مال باطا محيا وبارتيا ما كرو هي سرسري هي خلي سر اگر تولو زلام تشما ولو سر سوشيال ميديا بنافي سخته درتي تشما ولو يعني ازفي فيم ناكم اب ابوچين كولو حق واسا يا مرنزانه يعني كاش دري خد اخذن يا شقونا خد اخذن اب ابوچي حق واسا قفاددن حق واسا قفا وزرطاددن باش ادريس اخو اشكره بكن نافي خو اشكره بكن جي خو اشكره بكن وقفي خو بدن اگر ون براسي شورش گرن ولات باريزن ولو تيكو شرن ويركن باش ون چما ولو لسر تويتر لسر فيسبوك اللي بيش نافي سخته ونها قواسا فان زرتي هان فان قفي هان ددن دازوا ببينم الزلاما ببينم اولو بارتيا ما ولو انبري ناتو هاي خلي سر هاي كري چولي بارتياتا لديشي ناتوية سروكيتا چما چو إيطاليا نه انداما ناتوية سروكيتا چما چو يونانستان نه انداما ناتوية وكي دولت كالا بيش ولو چو خوشتك ام 30 ساله ما 40 ساله ما ام لنبري ناتو شردك كلو تو لنبري ناتو شردك خولي سر اف كي ولو اپوچي ولو تخاپان ديو وان گوتني هانه اف جمديا پککی کبنه ارتش ترک دوامین ارتش دندره ناتو ایدی ام شری ویدکن ایرید شری ویدکن کتا چه قزنج کر اف 40 ساله تش حشته و چارا و حتا روجا ایرو تا چی کری تا خود کرد رزگار کری هرمی پاراستنا مدیا اف جتا علاقه اوی به پازی تباخی تنه مثلا اکدنه بازار اکدنه چیروک اکدنه ده هندره کردستان عراقی دیه علاقه به باکور کردستان باکور تنه تا چی رزگار کریه ام لحنبری ناتو شاردکن ام لحنبری نزانم چی شاردکن هاو چولو يعني حشي حزورة وناني بيخو دخن وطري شوردكن يو اف شيء اف كولتورا بككي اف كولتورا ابوچياي چاف صور كرن قف منطقتنا منطقي آخافتني تنا منطقي سياستي تنا منطقي ولو يعني تنزانش كيشان آلي وروان تي چما بوان ربا آخذ نسوجي في ربني هاني سوجي كادرين ريخسني ايكو تشين زمان دخن دوي وجير دبيجن ام لهمبري ناتونه ام لهمبري نزانم كروت لهمبري ناتو چي تيكليه بككي للسوري چوا امريكا جبو مجارة عراقي بإيران الهفكر امريكا جبو مجارة سوري والهمبري داعشي ببككير الهفكر سلاح شدا ناتو امريكا كابيتاليزم مودرنيته حواله تبو نه چه حواله تبو تو وكي كريگرتي لجمع امريكا شغلي وحتى روجا ايرو تو الهمبري ناتو شردكن وام نزانم چولو خود بينه بكار تروري بچاف سور كرن بالتهديد ولوش خوبي پايه دكن خوبي جدي بينه اف كولتورا پککی اف تربيه پککی اف اخلاقي پککی مینا که بی رنگی هانه لسر سوشل میدیا دی اویجدن جیولو رونشچین ولوش خورلی تماشات کنده بیشن کالا اوی زرتو که هانه چه جوهر چه چتین ولو خوش دی بیش دولو بمین
اف قفين كو ما بحثا وان كري قفي ابوتشيا وتندي وترور على اوروبا وبريجي ما بحث كر يعني او لیستەیە 16 کەساک و جەمیل بایک شاندە و ژ مەزلوم ئامادەرە ji بۆ من پچێکی شتا bi bîr bînin PKK wilo behsa bîranîna dike bîranîna pazê tebaqê û çardê tîmehê hişdê gulanê û bîst û heştê adarê û bîst û heftê mijdarê û serdarê û bindarê û şoreşa rojava û nozê temûzê û çardê temûzê û ev çîrokên hane ez jî bi bîra PKK û Cemîl Bayîk bînim lêborîna ku ji Ewropa û bi taybet ji Alman û gelê Alman xwest 2015 de we bi zimanê îngilîzî jî dît li medya PKK jî diheye li medya Ewropî jî diheye û ev lêborîna hanê ku me di demekî di rewşekî li tund û tijî me li Ewropa me bi kar anî em nema dikin xalas em nema bibisin gelo Cemîl Bayîk xwedî soza xwe bû na ew tenê ji bo medya ew tenê ji bo meselê siyasî ji bo piçekî rêvekê qunaxa 2015 2016 de diyalogên PKK wê çekê gihaşt bi qunaxekî baş qunaxekî wilo hema di xuyayî di metnê jî dibêje em naxwazin li hemberî dewleta Tirk şer bikin em şer gihaştê qunaxa dawî û tiştên bi bîrên gihanê gelo Cemîl Bayîk û PKK ev tiştên han parasin na neparasin lê ev daxuyanî dibînin belge dibînin belge li hemberî PKK û li hemberî evê ku dibêje rêxistina me li hemû welatê Ewropayê û destê me dirêj in û em oxtobotin em kî eşîra wî û malbata wî mezin be û dewlet wî biparêze em dikarin xwe bigînin wî û em dikarin em hesab jê bixwazin her hesab dem hatiye ku gelê Kurd hesabê ji te bixwaze lewma tu xwe dibin navên sexta di van gefa çavsorkirin û gefê hanê te dixwe eger tu wilo zilam bana şoreşger bana xapoçîkî wilo durist û rast bana tê navê xwe eşkere te bigotane û qediya çû mesele zelal bû yani zilam hevdû nas dikin tineyê yani ev tişt ev mintiq tineyê tim PKK dibin navekî sexte dibin duruşmeyekî sexte dibin armancekî sexte wêra bin karê xwe bikin û berê ji wan re diqediyan lê nema ji wan re diqede nema diqede yani çû ew virê hanê dîroka vira ew tehta ku welser rît baranê lê kir û şişt û çû û nema vedgere ew dem û dewrana xapandinê û xelkê sor bikin û xelkê bixapînin nema ja Murat Karaîlan derkeve qirka qurik û gewrî li xwe biçirînî jî kes nema jê bawer dike ne Karaîlan ne serokê Newewî serokxapo ne Cemîl Bayîk kesek nema ji we bawer dike evê ku derdora we jî ji mecbûrî li derdora wan e ji fedye ji derdora wan e ji tirsa li derdora wan e ne ji bawerî ne qenaet PKK û qenaet û bawerî di nava gelê Kurd de nemayê heta sibê banka bikin sibê tehdîda bikin gevxwarina lîsteya bişînin teعlîmata bişînin perspektîfa bişînin civînên bi dizî li Parîsê çêkin civînê bi dizî li Brukselê çêkin amediş lew ferda çetîn û bigêjin hevdû û navê wî çi ye wê di navê ji vartoyê Seydî Firat û em teعlîmatê partiyê gerek em cî bînin û ev 16 navê hanê gerek em çareserî demokratîk li wan re bibînin ev hemû îdî wilo eşkere dibin tiştê wê dizî jî nemayê hemû tişt eşkere bî yani kî eşkere dike ja hûn herin li nav xwe bigerin û naz bikin û ja hûn dizanin ka hûn çawa çareser dikin û rêxistinê kirin bi serê xwe ne
ترور شخور رواد بينن ون شوا شخور رواد بينن ونزانن لحساب هي حساب قستن هي ديروكي قانون فير اف دولت اف اوروبا كو عمليه دجين ولاتي قانوني ولاتي سازيانه جارك دو تتكاري بلكي خوش قانوني بدزه تتكاري خو بباريزه بس حتى تنامين باراستي تلبيش دولتين اوروبا آمد دجله كونتويتي حسابيتي لسر ايد بانك هذا حمود شيتا اشكري حمود يعني تجاري نبيجي اف كونجكي هاني جيانا آمد دجله تاريما يجي قنديتا حتى بيدري نتتني حمو اندامي رخصناتا هفكاريتا فردا چتين ولو فؤاد كاف ولو حمو مسألة وزلانن وش خورولو يعني اگر ونش خور بالرومد چند روجين ماي دجيانا خود ونمانه يعني چند سالين ماي بشكي ولو بالشرف وكرامت دفش غير رخصنا هاني بردن جي جميل بايكر بهل يعني جي قوان خوستن بمينن بس نبن شريكي في رخصنا هاني دبردوام كرنا تندية راديكاليزم وتروري جبركو حساب هي وحساب قران نيفا حقيقته هي ام دنرنو انا جبو خوا دفجن امجي كرد وسياسة مدارن انا كسانا نظام چنا لعنقرين يو بيننا مسولات تاد خوزت تو نبكي قند تجهوله راكي تلوش چدگريه ولا نب ملت خواه ملت تفگر بکن و برخوادی دیر هنه برخوادیران دستک بکن هفته بگیرن اتفاق چکن بلکه وسا مرو دجمت تیک ببه وکی دیر رن نینه دوی خلکی ده برز کرائیلان جنرالی قراسه گبگبه باراوی ولو سیدهیه خمناک جواتایی خوشه از بریجی چوم جواتایی 10,007 جامير قدري مشي كرد ما بهبر برنجو ماسي وصالته ماسية اي چما ما فراوين جي خوار ما ديالوغا كي دريش كر از بحثا هما وقفان چاغابو هاوينا 10,007 دما زابو چي بم هرو ونگر او دماهاني دي ذاتي بحثا كردين كو دخوازن تيكيليان بدولتها تركر چيبكن بحثا انا كسدك وانا كسد بيجي بناموس يعني ولو بالدجونة بوارد اخذ يعني جيرك اف ريخستنين كل دولدورا باكاكي ديگرن چك بوزي وان بشوت از راسي دي بيجي جمالي ملا محمود محي الدين الشيخ آلي أحمد سليمان كوج بيشورو قطبو محمد موسى صالحي قدو وفي ولو يعني كو خوينا خب بقى شيرين لكن ربك أبوتشين نيب أبوتشين دبي قبول لكن بانقو تنيهاني جبركو يعني نابك كبوي شعبي هاني اي شعبي ارزان ونزم لوشي نر كو بككو كري يعني كري ون ارزان الجنب بككو لو الود نر دماكو ون قبول بكن ابغوتني هاني لسر انا كسيا وابغوتن كيفنا ديماكي ون سر خوشي قبول لكن بككو تشجور بيج وغيرك ون سر ونوش بككو نبيجنا أنا كسجي نویسکار، روشنبیر، سیاستمدار، کاوا عزیزی او کی بیانی دبی لهمبری وان سیاست هانه وان زیکاتی هانه ای قریش ای پککه یعنی پککه نه فابریکایا ناموسه یه ناموسه سر خلکه بلا بکه ناموسش خلکه بستین و ناموسه بده لگوری کیف آخوا جکی خلکه بکه بناموس خلکه بکه بناموس پککه تشتکی ولو تنه يعني برا پککه الخوا بگره
اگر چیروک بو چیروکا ناموسه چیروکا رومته دیروکا پککی سر آستا جواکی بجی سر آستا جواکی بجی و اف قرا ایلان و روج وی به دفتری وان حمو به حمو تيكليين آبو جنا تيكليين قرا إيلان جنا تيكليين جمعة جنا تيكليين حمو عباس دوران كالكان واب شيروكي هان حمو خلكي بيناموس نكن الخبن بشكل خبنرن بشكل خبجرن نيسا ابي ادين عليكي وكي باكوريا قوتي نيسا قرا إيلان جخو بارتيا خردهيله ولو حق دبينه ورواد بینه که 19 ساله آپود حنبیزا رژیم سوری دبه و رژیم سوری و حافظه ستو الناس كنت شي انا كسيره دبينه که بيناموستي هر بتركار كونتاكتي بك ارده تداغر كريه نظارم چي تداغر كريه او تدچي بير ديالوگي دي چي كونتاكتي دي تل انقره چتكي اول خو پارلمانتری خو نبیشون پارلمانتور يعني وين باش وين كردستان باكور كردستان نابين وين عفيني كردستان دبيدن يكي HDP MDP قوتي از پارلمانتويا خو پروتستو دكم از نما اندام پارلمانتويا تركيم جبر كو دولت ترك عفرين داگر كركريه خود یہ شرف و ناموسه یک ج پارلمانتری ته هما جبو رکلام بيبه جبو پروپاگاندا يجيبه جبو ديماغوجي يجيبه جبو نظام چي بيجي تشتكي شانو تشتكي ولو وكريه ناوانا كريه تتجمر بحصا ناموس يدك تبحصا شرف يدك وين بدزي جارك ود دو سسي و چار بميتير وندك ما دولة تعتقنا دولة اكيد اگر كره وش خور رواد بينن بصدام حسين رتا تيكلي چي بكن بخميني رچ ت قرا اعلان تو پارتيا خو جميل باي كتا ونادح بيزا رژیم ایرانی دن خامنه ای رژیم خامنه ای وندح بيزا وند دستكيجي تو چه هادي يجمر بحصا يوم مالا ونج جام ونج جامي يكون كبرا يوم مال جيتنا وندنافا تيكليين برژيمين دا اگر كري كردستان ده قريجاوي وقماراوي ده جفزيه خوينا كرده ايران السردستي وي خوينا كرده سوري سردستي وي خوينا كرده باكور وباشور سردستي وي يهودون هاتي يعني تقولوا تشخو باور دي كتب تو هاتي بحثا شرف وناموس يدي كتب بحثا رومت يدي وتخلقيت كي بيناموس إنا كستنا برسبد كستنا برسفاته بده بمنطق وبين بيراته سروقيت الشاميت شتكر تل قنديله ونشتكن كستني للزلي لزابي لمخموري ونشتكن ودنافا شروشي دنا كستني بيني بيراوه ازي بيني بيراوه تماشاوان خاني تي في ليفر امتين نمايا في خلقي حتى خلق اكيدن حتى حفتي اكيدن مجارين دن لناوا خير وخوشيه ده بمينن